Bog, ja sam Ivan Munđar i student sam 5. godine medicine u Zagrebu. Volim misliti da nisam osoba koja se puno žali i koja je dosta dobra u životu. I vjerojatno je to i je tako. No usprkos tome, kao i ostali studenti našeg studija, izložen sam velikoj količini i stresa, i očekivanja i pritiska kojem smo konstantno izloženi. Volim misliti da sam nekako kroz ovih 5 godina našao nekakve obrambene mehanizme, ispušne ventile koje mi omogućavaju da se lakše nosim sa tim stresom. Bili to nekakvi kreativni hobiji, nekakvo istraživanje psihologije, filozofije, nekakav fizički trening i druženja, to je sve super. I to fakat funkcionira. No istovremeno ne trebamo se praviti da ne postoje stvarni problemi i da problema nema. Bilo to da se od nas očekuje da kao djeca u školi budemo na nastavi od ranog jutra do popodneva i da onda još ne znam koliko sati učimo, ili pa da memoriziramo neke lijekove koji se ne koriste već 20 godina, do toga da moramo znati na pamet crtati Krebsov ciklus i glikolizu. Dakle, problema definitivno ima i na njima treba